মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে বনাব বিচাৰিছোঁ যিহঁতে ইংৰাজী বিষয়টো বহুত টান পায়, আকৌ স্পকেন ইংলিছ বিষয়টো বহুত টান পায়। ইংলিছ ইমান টান, মই ইংলিছ নোৱাৰিম, মই ইংলিছ ক'ব নোৱাৰিম, ইংলিছত চাগে মই কথা পাতিব নোৱাৰিম। তো সেইসকলক মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা, কোনো ভয় নাই আৰু তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা। কিছুমান বিষয়বস্তু আছে যিসমূহ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। First of all, you have to have confidence. You have to have confidence. And if you have not confidence, then you won't be fluent in English language. And something you have to do. And after doing this much and continuing this much, one day you will be definitely fluent in English language, and there is no doubt. The first thing is that you have to have confidence, and you have to keep confidence in yourself. And regular basis, you have to learn vocabulary. If you learn vocabulary on regular basis, then you will gather a lot of words in yourselves. And after gather a lot of vocabulary and words, and you have to practice, and you have to listen some story in English, and you have to read English style, English story and books and some other titles. Then one day definitely you will be fluent in English language. English is a language belongs to overseas country, but if you maintain this pace, then one day definitely English will be in your fist. So you can definitely speak in English language one day, definitely, but it take some times, some days and some month, maybe. But one day definitely you will be fluent in English language. There is no doubt. Just you should carry on. You should keep confidence, and you should keep practicing. Then one day definitely you'll be fluent in English language. There is no doubt. তো তোমালোকে নিশ্চয় এদিন ইংলিছত ফ্লুয়েণ্ট হ'ব পাৰিবা। ইংলিছ ছাবজেক্টটো তোমালোকৰ ইজি লাগিব এদিন, কিন্তু প্ৰথমত টান যেন লাগিব। কিন্তু তুমি যদি লাগি থাকা আৰু ভাল পোৱা, প্ৰথমত তোমালোকে ইংলিছ বিষয়টো ভাল পাব লাগিব। তাৰপিছত এদিন তোমালোকৰ ইজি হৈ পৰিব, আৰু তোমালোকে ভাল পাব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰি থাকিব লাগিব, লাগি থাকিব লাগিব। ধন্যবাদ।